Kila siku na somo lake na mitihani yake pia na baraka yake kila siku. Halafu leo nataka nikuambie juu ya neno moja ambayo inaonekana habari ya Pasaka. Pasaka kwa mtu wewe na mimi ni kile kipindi cha kwanza chenyewe tunalala usingizi kila siku na asubuhi tunaamka. Wakati tunalala, haujue kama uko na cheo, haujue kama uko mwanaume ama mwanamke, haujue kama uko mgonjwa, haujue kama uko unanyonyesha, haujue kama uko na mali. Ndio kipindi cha kwanza kile. Tukiamka asubuhi, tunaanza mawazo mapya. Kila siku kwa mwaka ni siku 365 365 jours. Alafu hii Pasaka ambayo tuko tunaongea kuvuka kutoka mahali fulani na kwenda mahali pengine. Kitu cha kwanza ambacho kinapasha vuka ni mawazo, akili na matendo. Wakati mawazo ya mpya inakuja, matendo ya mpya inakuja na akili ya mpya inakuja, ni hiyo yenyewe unafifiza mawazo mbaya, akili ya giza, matendo ya giza, unayafanya yote kuwa ya mwanga. Ndiyo Pasaka. Sababu mara mingi tunazoea kusikia neno linasema mkono wa Mungu sio mfupi. Mkono wa Mungu, esi unajua kama Mungu iko na mikono? Ulishamuona? Mungu hana mikono, lakini mkono wa Mungu unaonekana kwa Pasaka ya mimi na wewe. Wewe ndio utaurefusha ule mkono wa Mungu kwa ajili ya utendaji wenyewe, unajituma kufanya kitu fulani. Pale ndio Pasaka inaonekana ya kila siku kwa ajili ya kumwonyesha Yesu ambaye amefufuka ndani ya maisha ya watu. Kumbe tufanye kazi ya Pasaka ya kila siku. Bwana atusaidie.